HETNA BELAP Kuki channel to so la khom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon to so la khom hu anangai khom ke ta hote tuni November ni simsom ni lege ni khuwa tha so la khom ho kum khaling de Israel Hezbollah ki ka ki dauna kho ta hu chi la zinga mihim tampin thinale manna atonung Wednesday November ni simsom ni lesagi ni khochun him khamna ni kho somguma din annail hantan hi Israel Hezbollah teni ki ka ki dauna zia Israel Lebanon tampin thina atona bana sanga simin in le lo nei la go dal ha Gaza ma do lo u anhi him kamna hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu cabinet in phatsa na anei tolhana Tuesday ni simsom ni lagup ni kho achu United States President Joe Biden in an phondo hi mi tampin him kamna phondo hi ding kinet na anei laizin aki phondo masang nidan phabe masang in Israel sapaiten ber khupia bam hi na anei kinove Israeli supaitem Beirut lailung le thanglam kai ho ami piten amun vel chu adal ha na ding uvin he sa na jong anai uve akiti hi ke ho zi chun gam kai song ami pite lungling launa adim uve jong akiti Palestine health officers author dungzuijin Gaza gam kai sunga thinile manna hata aki Beijing na chunga tu chen in mi sang somli le sang li le zani in thina atu tan chule mi la khat le sang somli in machan na atu tai ati saniden somni le li sung ka jing azong Israel sapaitem bomla na achi la pi zi uvin mi som le li in thina atu in chule mi zakhat le get vel in kisu kha na nei zi ati vin hi kibulu na la a Al Jayden Vel a Galzam Hopan Sana School a kapsit nawa mi somlang ang thina ato in asay ve alawka na Israel sa paiten bulu na achil hapi na ho hi Hamas galgu bolhon pansana galman cha akoy nile mi pil a kisial na anay naw mon ho ahidan hilchit na anay zingsaw hinachunga vanoy za galgu bol ho ki bulu na la a milham ho machan na umlaw na loy ay nalay e akiti Tuesday November ni simsom ni lugup ni khojun European Union Parliament in Russia chunga dem na thu khawta in an phong do ve Russia tin ki zomle ban nei cha Ukraine gamsung ala jingnaw chunga dem na anei jun chule North Korea in hi chi ki buina thuwa hi Russia te ki thopi na asapai teo asol hi a haisan do winjong nge na anei ve Hungarian Minister Janusz Boka in North Korea te ki mancha na hi UN Security Council ki lol na le UN Charter to ki kal hi ati EU Parliament thulut nahin vanui za Ukraine chunga Russia galbol hi themo chanale Moscow pampai aum na ding a ki gung hi tin loi khat chun asai uve November ni simsom ni lesagi ni khochin China 10 JQ2Y1 rocket chulol hinte in China gamsung sa hlumlam kaiza kon anaka do tawin hi hichi rocket jun satellite ni ta orbit na anakoi do ding a hi akiti JQ2 rocket carol in lol hingta kap do a hi alivei chana zong a hitai akiti lol hin na hin vanoi za China te rocket lam to ki seiza commercial space exploration le satellite technology lama amachal dan over sana khat chu a hi November ni simsom ni lugup ni hochun Japan kamsung Noto Peninsula lumlam tuipi pam kaiza muna kon ling P6.4 magnitude na hat anaki hotnin hi Japan Meteorological Agency ho seidan in leinoi athu dan kilometers somvel a kon ki hot hidan aphung do ovin hi hinla wangphat ta in ling pis in tuipi kinong gimnei ti chu tsunami warning ampoi akiti chule hechi ling pis a thil si su thina man na ima thulut kila khom chan in het hi poison akiti China in Myanmar gamsunga junta vai hom na le gamsumi pi chamlat nungtun do na ding a galgu bol kiloi khom na chum ho to ki ho to a gamsunga chamna am do na ding in pan alan hi tu nailam cha chun the Brotherhood Alliance ti aki hola a panla Tang National Liberation Army TNLA ho chunga phutna anei tolhon in TNLA hon China vai bol na wanga junta vai hom ho to khyo khom ding anup naw na phung do in hi China te hin Myanmar gamle sapai te hui amau
phat jom na ding a phat masa apat a hin tun jing khat o hilsia junta vai hom ho to ki ho to dinga tn alle ho hi ano u hidan thulut in asejin a hi China in hem tia ki seina asa mo a koi kha le tn alle galgu bol ho gam kaiza lungding gam gi khana ne le cha kha pi ho ki sen a chil ha pi ding ova ki dan ovin ki seje het thei kha chu tn alle ho hi achi saphat sunga Myanmar gam sunga hi dia salam san state le Mandalay gam kai ho ahi hupile junta ho pansa namon tampi anala zo u anahi time hila China te phutna nei naw chunga junta te airstrike achil ha zinga ami pi teu gan theina hong san jingtan nei lago tampi su ma hitan hi achung chona achi sani kho phalat masanga junta lam kai lebu min online in China agavela China in hata ato sotna pi bena chunga tn ale te hin alo thailo din mun a ki ho chamding anup naw phon do u hi ekiti hilla tn ale ten ki ho na achi la ding jongle agam sung u hu bit le thanai na pi ding chule federal Myanmar sunga dong state khat siam do ding hi adin pi ding uvin ase uve juni kha ai mi time sa kon ki mu thu so phap ho Kokomi in Manipur Valley District ho a nikhuni sung government office ho kha ding a apon do to kilan a office kha na anei chung chon uwa na tong ho office na to ding na phalpi ta pove Kokomi volunteer ho infrasunga government office mun secretary le transport le adang ho analut uvin security force omwang uvin kwat anakha uvin office ana tong ho ananungsol uvin hi Imphal secretary le transport office hi Manipur police headquarter le CM Bangalo to kinai cha a omwang in volunteer hon ha Aheloute in kha ovetin officer khadin PTI he sa in hi PTI to sojun asain a volunteers on forest head office Sanjan Thongle SGO office building DC complex Porampat Infra East akha ovin office kai ho anusol ove ati hichigo hilovin DC complex sunga rom phabap zong kanglong akhaiman ove ati na hi Dana Kumar Maitei coordinator Kokomi in asain achun state government office akikhana ji ahile Manipur officers on kina ana asu thipzolo ji over office hung hi bintia office ki kha hi ati Manipur Valley a government office ho hi state security personnel le CRPF on vamp na nui a ahin hinla Kokomi sadang ji in office paten akai thei ti vin hi Karbi Anglong Autonomous Council a chief executive member CEM Tuliram Ronghang kiti khain Karbi Anglong a kon Kuki zo chate chenazo se sumang a Kuki zo galjam ho zong nungno ding ti ase chu All Party Hills Leaders Conference APHLC in nasatain aday modan ule adem na u apung doon Karbi Anglong a relief camp siem do ngai ahitin alang sapun hi APHLC Depu President J.I. Qatar IS retire mina press pon khanin CEM pa to say hi mopo na lenta nei khanin tu pe na hi hichitabang kampau anei phat hi poi ati Kuki zo galjam hisar hungjong le amho van bit na le umnading pi hi Assam government le Karbi Anglong Autonomous Council KAAC in to ding monga ala ding u hi chenagi na api kyu se helova tu chanagi thakiman asu thiplauzi a CEM in Manipur government jong oi moding dolta hi ati chule chenagi na bit api zouting le Manipur a chamna ding a Manipur government anu a Kuki zo galjam ho akile ki theina ding ova nge na zong anei ding dol a hi tin Qatar in ase in hi media report in tunai a Bangladesh a anti Hindu buinas in Hindu Bengali tamta India ahung lunuvetin akisai a ahilla kidang ta in CEM in Bangladesh a kon Hindu Bengali tamta Karbi Anglong gamsung hulut ho thu kamkhat chan aphapo pon a hi chule Karbi Anglong gamsung Uttar Bolbil Haragat a 1953 kuma Bengali Hindu refugee zalira somnga hunglut ho thu jong aphapo kit poi Bihar a kon dan do kito ulwa hunglut hon Bokolia Ghat a irrigation department te gam
bigha jatumle samsagi la khatna len dan to ke to lawa agam hung lo thu jang cm in aphapo poitin APHLC to ponchun ata lang in hi NRC report dungzu in Karbi Anglong gam gi sunga illegal immigrant la khatle ake hi ni cho loi nung sol ding in government in seizing zongle tu chenin nungswa hipovetin APHLC to ponchun ase in hi chule tuliram kitipan hi chi thu zong apapo ki poitin jong ase in hi RSS le bagasani ho deidan le thupi dungzui ake ASC CEM le Assam government in Kuki zo le Karbi te ki ka gal acho kongut gin mo om danjang APHLC to ponchon ase in hi Karbi le tinglang mi dang Hilonjia Asomia le Adivasi hon BJP to gun hoilo phata a HETNA hitan amho thangkam a o taloding le amho ka agal sa loading u hi danjong aphong do in hi dunia ding in thuso hi chan in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe